namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, ka ha ri busy blind previous I'm sure of course the twins a va ri karhi va addressa Gagash online. Loko mi nga se vona video leswi kahle mi yi vona hi nge hi tlhela ngopfu ndzhaku ne so from there after that video of course va nga hi endla the twins mi fike vona Gagash of course obviously ta endla a live video na yena manjini so na ti-question ti nga tala the main question yi vona ku ri ku trended swinene i ku why Gagash a nga pfuli case a humesi proof swi nga ku trended swinene ku why a nga humesi proof online ka social media and why a nga pfuli case I think hi swin'wana swilo leswi mi nga ta mi kha mi kuma tinhlamulo ta swona kwala ndzeni ka video so mi to vona ku hi disagree with him or what ku ya hi nhlamulo ya yena vele so a hi pfuleni hi twa ku famba hi ni ku sala yini ma vona mhaka leyi yeah first of all I apologized for crying. I'm sure in the previous video, of course, Africa Carol and stuff like that. You're not point to single in Africa mission to apologize. Yeah, so I ain't getting. Well, I need to see some. It's not as well. There are many tomato. South Africa is big. Ngeni Africa ni planta vanu shishoka so. And me anzanga niku Timothy na Thomas avala kunta nifike ngibutsa ku niyokutisini ku what have I done to you anzange ningibutsa sinte what have I done to you kuri kumini zone loko ri yes man zone specify yang ku ri ndlini loko ku ri ku man trans evarinjin loko ku ri ku miri no evarinjin no I'm in zone why did you do what you did if you name specify. So now I'm being told in this, so I got the life work on a request. I can't. I didn't get a request because my question at that side is not answered. The twins leswi nga fika hi swi twa la vo fika va kombisa that point yo a va n'wi zondi there is no reason for them to hate him because i kule hansi ka vona in other words like va kule va kha va n'wi vona kusukela kho khale va handla swa the tavern and stuff like that triple twins taverns and stuff like that leswi of course va kha va kombisa swona kwalano so mara yo why va endla leswi va nga swi endla a va yi hlamulangi yaleso swo kombi na ku vona a va tiva endle nchumu so hi ndlela yi twela as if ku tika tipolitiki so mi kuma ku munhu i vula swo karhi mara wa swi twa i ri yini mara a swi a swi vuli so veri a va endlangi leswi vona a hleketela ku va swi ndlini hi leswi of course va ku kombisa swona yena i ri wa va swi ndlini then vona va ku a va endlangi leswi yena ngo va swi ndlini a va tivi a va tivi nchumu mhaka leyi yi hetelela times yi fika yi hlekisa nyana I have no problem ya ku answer ya ku ya ka life nya ku tisa leswi nga vutisa kumbe ni va hlamula leswi ni va hlamulaka swona I'm paying me ni nga ta fika ni huma hi munhu ni ku we 1 2 3 ni ri hava vumbhoni okay and vabyi me if swi fika ka point yeleyo let them go and open a case against me mina I'm not going to open a case against them yes all those things I have a reason why at the end of the day munhu a nga ni tisela information ya ni tlhela ni yi vona ni tlhela ni yi prove I've got a duty to protect him. Okay, point yale. So in kombiseni ku yena nge pfuli. Yeah, laka as ya ni khadini nyana la for various reasons. Leswi of course a vula yena ku a nge pfuli case ya swilo swa ASS ku ya hi yena leswi kha vula swo. Se mhaka kona kahle ma twa ku yi confuse xinjhani. Like I repost ya yena like a nga vuli vona mara loko se hi it's as if o vula vona ma yitwa mos video leyi swi endlisa ku yini so but then overall to answer your question yo why a nga ri pfuleni ka case Gagash hi yo yaleyo mhaka yo i protecta munhu loyi a nga n'wi nyiketa information why I feel like maybe swi vula ku loko o pfula case swi loko na munhu loyi a nga humesa vumbhoni lebyi i fika a va appear in court ne I think na yeta humelela fika humelela hi ku yena of course a nga humesa vumbhoni lebyi I think na hi boka ku va humelela or somehow vito ra yena ri kombisiwa la ku yena nga humesa that evidence I think timhaka ta swo I think i timhaka ta swona so I'm thinking why Gagash na hi munhu wa ku a va kha n'wi protect a reads we never know what if na hi wa ka Gaza swi nga hlekisa ku dlaha probably a wa ka Gaza tinkabi ti huma KZN ku ta nga ri ka Gaza so hi yo reason ya Gagash ku va a nga pfuli case Gagash i ri
I timhaka i lava ku protecta munhu waloyi a nga n'wi nyika information hi leswi a kombisaka swona sweswo mahito mhaka kona. So if you agree or disagree vulani kwala hi twa point ya n'wina. And the twins loko ku ri va twi na ku i loko va onheleni ka vito sweswi because vhele ku ya hi sweswiwa swi endle na ku post liya a endle na ku i vula vona i ri a ku na problem a va fambe va n'wi pfulela case. So hawa loko se video of course yi kha yi famba ku ve ku nghena Timothy la Timothy. So Timothy loyi kwala ka image as you can see kwalano loyi a nga ka hi tirhisa live liya hi loyi a nga le henhla ya hi yena loyi a nga fika nghena loyi a nga vocal ngopfu. If you can listen ta swi twa ka the twins ku na loyi a nga vocal ngopfu hi yena loyi a ri a nga henhla sweswi kwalano loyi a kha a vulavula na Gagash. Sure, got along. Nipfukeli. Nipfukeli ntsena. Nipfukeli. Eh. Temi ya mi ya hlamula la ku ri mbutise question ya ku ri do you hate me that much? Loko ku ri ku the answer is no, then hayi leswi ni nge laniwaka leyi ni nge pfumeli ka life na ti-reasons ta mehe ku why ni nga lavi ka life. Okay. Na ti-reasons ta mehe ku why ni nga lavi ka life cause generally loko no lava ku vulavula swilo leswi you go outside to defend yourself ku ri you don't know anything. Ka swilo leswi swi nga ku humeleleni mina a ni zanga ni ku n'wina mi ni planile rifu ni te do you hate me ni mbutse mina mani zondana if yes if no why mi endle leswi mi nga swi endla yingisela mi nyika chance. I will give you a chance to speak. I will give you a chance to speak. Se lexi ni va ku xona i ku ri deep down, you know what I'm talking about. Go public, you want to sound like, okay, nothing is happening. But deep down, you know what am I talking about. Because you even received a call on a Sunday. You know what I'm talking about. You, not Thomas, you know what you said. It's really guys mahito mhaka leyi confuse loko swi fika kwini koku mina as master vhele mina ni nge fiki ni point ti-fingers but if you can listen just read between the lines swa twana ku Gagash i ri yini la ku vhele a nga vulangi na mina vhele ni nge vuli timhaka to ne a nga vulangi ku ni hi fike hi report leswi yena a vulaka swona. Hey, ma yona mhaka ya kona swi le ku twaleni because mhaka ya call ha yi tiva koku sweswi hi nge yi reference directly so mara mhaka ya call ha yi tiva hikuva a kha a yi vulavula na yena of course ku foni swi mani a kha a ri kona a kha a swi twa ma vona mhaka leswi swi le ku kholo leyi tanihileswi mi swi twa ku ve ri kholo ya kona a yi ye ka yena ka Timothy ku hi Gagash tanihileswi mi swi twa kwala ni ku mina ni ri loko ku ri ku escalate to that point ya ku ri maybe you can sue me for defamation of character. So now I can't provide my evidence aka social media no ku n'wina 1 2 3 n'wina munhu loyi na me ni fanele ni protecta ku ri swilo swa swona sweswo swi nga humeleli. Okay, as you can hear so ku hi Gagash tanihileswi swi le ku twaleni ku why na le ka social media a nga la ku humesa proof ku heta i ri i protecta munhu waluwa soso ya yena hi swa ku luwa nkambi I guess maybe ku nga tlhela ku va ku na another parties I don't know but i ri i protecta ngopfu waluwa ku hi yena. So analyze mi vonisa ku yini n'wina ngi vonisa ku yini n'wina ku Gagash i ra nge pfuli case so mi nga expect ku Gagash ta pfula case so swi komba na ku vi yena maybe tanihileswi hi nga vula a nga na spirit xa ti-case swi tsandzeka mhani loyi swi tivekaka munhu original swi tivekaka swi tlhela swi tiveka swi nga voni of course ku i va mani a va swi distributor online the proof ti kona and everything but they did not open a case in other ways ku swi komba na ku swi canceriwile and stuff like that. The only thing lexi fanele xi humelela between him and I or her and I so how do we move from here? So mara deep inside must tiva ku ri you did 1 2 3 hi vutomi bya mina. So another problem loko ku ri ku mina whatever that I'm saying I'm cheating you can go against it, open a case and say Gagash on a brand and 1 2 3. I think that will be better. I mean, I'm not going to open a case. No, don't panic. I'm not going to do that. Because you know what? I said I will give you a chance. And then I'll give you a chance. I'll give you a chance. I don't think you will have all the time. When somebody says one, let me remove you because now you want to sound smart and don't see the same stuff.
Okay. Hey. Hi guys, hi sweswo mi swi vonini va yi humeseni Timothy va yi humeseni Arets Arets mhani tino mi ni ta khomenta ni ku yini ni tino ni ta khomenta ni ku yini hikuva ni ku ri yena Gagash ri a la Timothy a yima na sungula vula sweswo a lava ku swi vula so mara Timothy a lava ku hlamula nkarhi wolowo why well ri lava ku hlamula nkarhi wolowo swi loko a lava ku va sweswi nga vuriwa ku a nga hupi swin'wana swa ku yena Timothy a lava ku engagiwa la ku va ku ri sort of an argument yo i vula leswi wena lowun'wana a vula leswi wena i vula leswi yena a vula leswi and stuff like that so a swi za hi va na resolution in terms of life so swi ta tika swinene ku hi xini xidori lexi hi xi tekaka ku sweswi Gagash i ri va guilty lavaya and then na vona ve ri a va guilty and stuff like that so a hi tivi video yaleyo mi swi voni ku laha a va hlamulana a va vulavulanga so I wish a va vulavurini laha a swi ta va swi ve kahle swinene unfortunately a va vulavulangi so we don't know what to do now It seems like I'm gonna get a chance. Ita ku ni vulavula ni heta ndivina henta n'wi nyika chance. Hayi, va ri Thomas wo fela mahala, nga feli mahala is included on those things. It's there, it's not even a joke. Ni twa ku va ku dlaya loko u kuma ku avuton'wini. People I mean, when some people are evil. I mean, evil. so a read van'wana to va kha ku made up story mi loko mara a nga za a rila no rila Gagash timhaka a made up story a read we don't know hina a hi tivi nchumu we don't know No, there is a lot. I mean, like on social media, we do a lot of things. I mean, like to come la vuriwa and tahlevana and all that. Na bona ku hola va nga ndronga ko social to write or to say whatever. But unless someone plan la munhu rifu mi kumbe plan la munhu swo swa ku mandleleni kumbe a so video ya Gagash ya le tani swi mi swi twaka so kahle kahle i ri ha vona mara loko hi yingisela as if mayitho mhaka kona this is one of the most confusing videos ever la ka channel la na mina ni confused the guys ku leswi ni nga ta mi byela swona mina I'm very confused about this match but here again they come here munhu a ta defend ka swilo swa swi tivaka ku ri wa swi tiva ku va ku they've been calling that person va n'wi byela ku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so and at the end of the day I've got a duty me ya protect munhu loyi a nga ni tisela information because swi kala ngo munhu a fa ku provela ku komba everything the transactions everything a ku komba munhu a ku ri this is what happened a ni nge jamuki me ni fika ni ku loko ku ri ku I'm lying why can't you go there ya ni pfulela case ku ri mina ni ku accuse swo karhi as you can hear so hey mhaka yaleyo yi le ku twaleni mhaka ku hi ri yini guys hinkwenu ha swi twa ku Gagash i ri na vona the twins a va twa ku ve ri so vona ve le ku kaneteni yena i vula swo karhi vona va kaneta swi leswi mhaka ku yi nga yimisa swona sweswo so hi le xikarhi sweswi ku lalani hi le xikarhi a hi swi tivi and the biggest issue na i ku Gagash ri a nga la ku pfula case so loko a ku ri a nga la ku pfula case ku ri hi a nga na evidence it's another problem ku the twins loko ku ri in the case maybe a ko va ntiyiso vo to va swi tshikisa sweswiyo va nga ze va pfula na case ya defamation ma yi twisanya na mhaka ya so mina a ni swi tivi I don't know you can comment a fika kombisa ku if a ku ri na nkingha yo karhi a fika va n'wi foneleni ku swi kota ku resolve-iwa ku ya yena swi nga ze swi fika ka la swi nga deep ngopfu loko vhele va hlangana various events a hi swi vona vhele va hlangana and me loko kha ni n'wi phela a va n'wi congratulate even on his achievements mi swi voneni loko a xava bands they did congratulate him and then when he got married they also congratulated him so swi fika swi va somehow ku hayi hungu leri nga kona hi ri twa ku sweswiwa didn't they answer the question first before my under life you go 1 2 3 1 2 3 because me I just asked the question do you hate me I feel like someone ko lava no then it was a problem na sana na mina ku how do I take it forward it was very simple those things it was very simple to answer you just answer no and then you could share my friend but why do you force me aka life ku ri family was phela mina and stupid phela a ni vuli post yaleyo se katha a ni hi yena loko hina n'wi ta post leyi a lave ku va commenta kunene
na mhaka leyo so challenge yi fike yi va kwalaho se ku repeat-eni manjeni se wa something like a broken record manje. Another big issue sweswi i ku hava se engage, so we don't know. I wish a va engage na ka video leya Gagash, a swi ta ve kahle, a swi ta swi ve kahle. So na ka ti-case ta so swi lava ku na munhu loyi a va ku a yime xikarhi mediator, ku hava ku va nga vulavula ka live ku ri ku holiwini, because loko munhu lowun'wana a ba ti-point more and more swo boha i hisa na wena. So ku laveka mediator ka swilo swa so ma vona mhaka leyi ka ti-live ya ka text yes swo boha chance ku nyikaniwa, but ka voice kha ku the voice swi very very difficult ku ri hava mediator xikarhi. This thing is keeping up. I've got 3 weeks in Kanteva cities. 3 weeks? No phone and out of nowhere. Someone come up with a meeting now. I felt to go on of the scheme mali swi swi tiva se very very mahlangana leyi kona a hi swi twini. Swi na 3 weeks. Okay, namuntlha 35 a swo ka ha ri rhaba leri vhiki swa ku hi nga hlaya leri 1 2 swa ku swi nga ku swi tiva hi vo ma ni twa vula leyi vo ma Sunday maybe vo ma 13 October swa ku swa i khale muse swa ku swi kha swi ri kona loko ri sweswo i mhaka khale nyana se manjeni as you can see kwalano. So it's basically 2 weeks after you got married. Kambe a 28 ne? You know what, 28 so it's basically more like 2 weeks after his marriage. Se ku va na mhaka yo ku na vanhu vo karhi vo ngo a humesiwa a cheliwa 6 feet under. Hey, I read this. Tani sweswi xitoko of course i rhana a club, I mean like a swi unusual ku va hi nga expect ku na swo karhi a va kha hlangana swona kwalani vhele a swi tiva ku na the-protection fees and stuff like that. So leswi a kha kombisa hi swona sweswi a kha kombisa ku hey i hlangana swo tala ngopfu on the ground vhele ku vhele rhana a club a showa to an extent yo at times se a hamba a siya na movha imagine a siya na movha a nyenga kunene 17 a nga voniwa ngo u humile and stuff like that. A ti siyela movha very a nga ta swi tokanga kona loko very na 17 na tindhawu to tala to munhu a nga tshama kona very leswi of course a kha kombisa swona ku se a hetela se a humile the area so obvious a humile at the back ya 17 and stuff like that. We tlhe na parking la it's a nice place, it's a very nice place because we tlhe na parking le henhla o konya le henhla le na parking and stuff like that. Leswi of course a kha kombisa swona kwalani Gagash. So considering how dangerous a club is, so he was not expecting ku ri rifu ra yena ri nga ta ri suka from Gaza ne. He was not expecting that. Of course va kha diledelana na swiyizo swikulukumba ngopfu in terms of the club side vele. But ni nge tsakisi ku fana tala ka social media ni fana thenisha vito ra munhu for no apparent reason. No fika loko man 1 2 3 1 2 3. What do I benefit in return? Nothing. So why would I do that? Loko hi twele point i ri yena a ngi ri ku va onheleni ka vito hensa vurini ku if vana a problem they can open a case and then wa pfula case i ya humesa tifayile tele ti ta a nga na to leswi a vulaka swona a nge swi humesi ka social media. So tifayile leti tani loko mo yingisela kahle ti ta huma ntsena loko se mhaka se yi tikile leswi a nga vula swona. So for now is protecting munhu waloyi a nga n'wi nyiketa information and stuff like that. Yeah. Kombisini ku swi na swilo swa swona ku na ti-business like na security company and they also has a resort and so of course a swi to swa le 17 ku yi va kha rhana kahle kombise ku competition a yi vi kona but a yi vi health swi nga fiki laha se ku kuma ku se ku ploteriwa swilo swo ka swi nga ri kahle like case yo fana na loko yo Gagash kwala competition a yi vi kona ku rhaniwa ti-business leswi a kha kombisa swona and stuff like that. Yeah, and then from here i tlhela a hetela a vuya ka debate yena ya ndlala koko a redzi koko a ni leswi hi swi a vulaka swona but loko ho languta definition ya ndlala it's a hunger. Loko munhu it's basically loko ho va hi kha hi narrate kahle it's basically more like munhu loyi a nga ku pfumeleni ku swo karhi in this case ku nga swakudya yeah stuff like that. Loko ze yi pfumala swakudya swo ku loko hluphekile ma vona ku se yi ve kha yi ku mhaka ku ri mara ku yena Gagash ri hayi ndlala yi vula ku vulavula hi ndlela ya mihleketo I don't know.
I don't know. Ende ni nga ta swi vona ku Gagash for mina loko ni kha ni cheka Facebook se loko zondzoni swinene timhaka ta vona leti a ndlela leti. There are a lot of people hate ni vona yi kha yi increase swinene. And mina ni swi vona ngopfu during that time period liya loko swi huma swinepe swa nghamu ya wena ya hikokwalaho leswi nga ti komba swinene. People were happy ma kha ku kombisa ku leswi hi vitana ndlela swi ku endleka yini sweswi. Se swi jike yena and stuff like that. Na sweswi loko ni kha ni cheka Facebook swo fana swikokwana ni nge vekele ti-screenshots ta vanhu lava hi ku i vanhu va mina vhele ku i vanhu va mina ni vula ku i vanhu lava tlhelaka va mi support-a still va ta view my video so ni nge fike ni attack-a vanhu directly so me so mara na swi vona ku mhaka leyi ya ndlela leswi ko mina ku yi va na yona to some extent yi kha yi ku onhela. If possible a swi bohi ku va yi ri tirhisa rito leri yi nga tirhisa rin'wana u vula loko ku ri himpela hi vula mihleketi nga vula ka laha byongo byi tirhi kahle swi kha swi twisiseka hi mpela so laha ka ndlela swi komba na ku vanhu vo tala a swi va khomi kahle so yeah if possible you can fix it loko ku ri amukeza swi ska ba ni ta kombela mi teka subscribe.